Hai manaze hegima I zai hai manaze klum namai kana ke tarik rezike tinkum kum chanaze nkai je srok summai hegigu karchibra sam Zememanka I ahuin komene zeme kogene hai manahang rangai zai paulia ge daradlei namai hegigu karchibra sam Zememanka durelang beteuze notice Manipur state ke chunage chief minister ka hachi bhange kalangai lo bachang chaika ke lungki gene Churachandpur district panai ukrul district ka kalaibe ka hachi be padaise kalaiu je ka buk sangjala muilei je ka chideli chuna Manipur state ukrul district je ki himreu sonedu ki je runsia tondelei je ka chideli je chuna ge Manipur state gu deputy chief minister hange kalangai je bambe pui pizine nemcha ka chibe pui duze punui karai zai kuki karai gene ngaugai lakche du lamui lei hinje ka chitele hanjai chuna ukrul district e kale je ka bok chabam bi bise gene langming na hange internet data service du kamto da intele hinje sale hanjai chuna ukrul district e babam sangnage curfew jidu kai kai jalamui lei hinje ka chitele hanjai Manipur state ke chuna ge kale je ka bok chabam ka ke je meitei community mene india ram kadai ku center government medu je rangai je chuna Manipur state ke je afim gu hlu je tem ki ka sang je teu je ai je afim du je halu ta te du je national security issue hange announce teu ge hange du ki de lei je ka chu de lei ai je afim je hala country me du te ta je hala country me na alia Manipur state ka tei wang jai je smuggling je teu ka ti je du lamui lei je teu je ai je meitei community me na india ram ka dei go bodi pe prime minister Sri Narendra Modi du je national security issue hange announce teu ge hange du ki je kyam de lei je ka chu de lei je chuna Manipur state ukrul district ke kale je ka bok pe ke government go quarter jidu minge sonedu kize runsia ton de lei je che chuna ukrul ge kakle bizane meitei manaya kuki ma kakima pe anoi naga tangkol banaya kuki ma kakle hinje ka chu de lei je Manipur state ke chuna ge zet kana ki manai kuki ma kake je naga manai kuki ma kake ko kumi he zet ka cham jai chike pugu problem jai chike kakle bize zet ka cham je bam ke je Manipur state ke te kai je ka chum ko ge kale ST कोटा पे रब हंगने कलेव से पकना पे के कुकी लैंड कुकी में रमजे पुनई हंगे कदई चमचे जे पेपर हंगे की जे पक चुंबे के ड्रग्स अफिम आई जे हला कंट्री में तेता जेस आई जे स्मगलिंग जे तेम की का संग बिजे गने लई जे तु का जे लई जे साले जे चुना मणिपुर स्टेट के कलेव जे का बुक चबा में जे तिन कुमना कुम चुमते हंग लई जे चुना के आई जे मणिपुर स्टेट के जे कुकी में रमे TCM हंगे कलांगाई पे पुई नेमचा का जे पुई दु जे ngaugai lakpe जे पुनई लुनै मक जे आई जे जेत का चम रमे मिसोंगा जलाम हिले हिजे काचे दिले चुना के डिप्टी CM मंगे कलांगाई जबा में पुई नेमचा काचे बे पुई जे पास जे ताजु कम्युनिटी में ताई के जे कनेक्शन जबा में कोले हिजे काचे दिले हिजे आई जे ताजु कम्युनिटी में बहु जे पुनई जे कुकी जो मगले जे पुनई ने दु रंगची चेक रंगाई बे बिजे के ने कुकी में रमे जे आई जे ताजु कम्युनिटी में ताई के आई बे नेमचा काचे बे पुई को कनेक्शन बा में बिजे के ने दु लुनै मक दिले हिजे काचे दिले हिजे साले चुना मणिपुर स्टेट के जे चीफ मिनिस्टर हंगे कलांगाई जे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हंगे कुकी मनाया नागा में रोगने कलांगाई तले जे कुकी में रोगने तू मिना हंके तू कलांगाई नागा में रोगने तू हंके तू कलांगाई जे अलिया मेइतै में रोगने चीफ मिनिस्टर हंगे कलांगाई लुजे का क्लोबलुंग की गे स्टेट के जे मणिपुर के जे दिसीबे जे तै वर हंगे This is Litan Bridge. As you can see, we are standing on Mongko Chepur sides of the bridge. Look at that fresh fire that they have set to houses. And since morning, they have even started firing automatic weapons. इंडिया रम कदे को सेंटर गवर्नमेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कतलेबे फोटो बनाया वीडियो रम दुजे माइक्यू कना क्यू तारिक काई सोगे पुगु लेवल जे तलेरा जे आइजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चम बम गे काई जबा में ले न दुजे दिलेते कम रहंगे रंगाई दिले जे काजु दिले चुना तिंगे डिफेक्ट वीडियो बनाया फोटो रम जे दु के का संग बिजिगने सिबरम में दुजे तेन सोलर रबा हंगने गवर्नमेंट में आइबे प्लेटफॉर्म का चम रम दुजे रंगाई फेसबुक इंस्टाग्राम जै चुरमक जे ट्विटर यूट्यूब आइबरम में स्नैपचैट आइबरम में दुजे रंगाई जे लेवल जे काई कम रहंगे रंगाई दिले जे काजु दिले नोटिस असम स्टेट के नाइकुम तिंकुम कुमचना जे काइजिस रोकुम के असेंबली इलेक्शन बम प्रबहंगने SIR voter list to the verified to be the final list to naga publish to in the lay the car to the lay the nakum chana ze kai just rokum ge SIR to be
2.43 lakh son du khemegu hazi je luton di le je cheu je chuna plan 2.49 crore voter je lam hile je ka chu deli je West Bengal state go SIR go list du puni final list de publish to rabe kauda kan list tu chuna ge aibe final list tu je publish te ma ke lang kre ma daina hange tein to ga dain deli je sale Notice Assam State Dima Hasau District Hangrom Constituency Hangrom Kuloge Rani Gai the New Inspiration Home Duze North Kachar Hills Autonomous Council Go Chief Executive Member CM Devolal Gorlosane Let Pegai Dele Hezekati Dele Hazaitige Menaki Kime Aibe Council Ge EMT Zebame MEC Zebame Miswanga the Wangai Dele is a 7 Lysong Constituency Go EM Sri Podaming Riame Hangrom Constituency Go MEC Sri Nawa Daime Zalia Diamlai constituency gu MAC Ramgalong Bank Kuame zai chirmak chechige peswanga ze mugu constituency ka sam gena EM te zaba me banai MAC te zaba me chige mena ke kimen ze mai tin na mi kuige wang changai de lei ze ka chu de lei za ai ze rani ga din new inspiration home ze ai ze mai tin na mi kuige kana ke tarik re mai ke let pe ga de lei ze sale